गुवाहाटी मिरु जोबथेसालिनिफ्राय चिरां दालिगाव भवनाव रिफिखां जस खरगेश्वर राजु सरकार आरो सासेनि मुंखौ मोननाय जाथ'वाखै साबा गामोन गुवाहाटी मिरु जोबथेसालि जेलनिफ्राय 8 बाजिनि उनाव चिरां फारसे बिथांमोनखौ चिरां दालिगाव भवनाव लांनानै दोनहैनाय जासिगोन। ডাউন কৰিব এটো কাৰণে টৰ্চ লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰিব আৰু 3 দিনৰ কাৰণে আপোনালোকে পানী মজুত কৰি ৰাখিব। 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर সেন্দুৰৰ বদলা সিন্দুৰ পানী খাওয়া নজৰ অৱস্থা হৈ গৈছে এতিয়া পাকিস্তানৰ এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা। Training camps are located as you can see on the screen. देश के सेना के जवानों के सम्मान में हम सभी बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कि कल रात हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई है। हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया। চাব যেতিয়া বিপদৰ সংকেত বাজিব, সাইৰেন যেতিয়া বাজিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ করণীয় কি হ'ব? এই সাইৰেন 10 ঘণ্টালৈও বাজি থাকিব পাৰে। তেতিয়া আপোনালোকে নিজৰ ঘৰত কপাহ বা এই আঙুলিটো এনেকে দি আপুনি সাইৰেনৰ পৰা মুক্ত হ'ব। কিয় কৰিব লাগে সেইটো? যে এই সাইৰেনটো এনেকুৱাই তীক্ষ্ণ হ'ব আপোনাৰ শুনি থাকোঁতে, বুজিছে নাই? সাইৰেনটো বজাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কৰণীয়টো হ'ব কি আপুনি কাণটো কোপা দিব। যদি সহ্য কৰিব পাৰে সহ্য কৰিব, যদি সহ্য কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া এই সাইৰেনৰ পৰা আপোনাৰ অচেতনতাও আহিব পাৰে। কাৰণ 10 ঘণ্টা 5 ঘণ্টালৈ বাজি থাকিব, বিপদৰ সংকেতটো বজাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সতৰ্ক হ'ব। এটা 2 নম্বৰ কথা, লগে লগে আপোনালোকে কি কৰিব? লাইট ডাউন কৰি দিব যদি ৰাতি হয়। সতৰ্ক হ'ব। আগৰ নিচিনা শুম বুলি আপুনি শুব নোৱাৰিব, অলপ হ'লেও আপুনি জাগি শুব লাগিব। বাছি খাবা, জাগি শুবা, হয়নে নহয়? সাৱধানতাৰ মৰণ নাই। এতিয়া আপোনালোকে চিটুৱেশ্যনটো গমেই পায় নহয় জানো? এই চিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়া তথা অসমৰ 7খন ডিষ্ট্ৰিক্টক মানে কি এইটো ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। অৰুণাচলৰ কিনাৰৰ, ভূটানৰ কিনাৰৰ ডিষ্ট্ৰিক্টকেইটাক ৰেড এলাৰ্ট কৰি দিছে। ইয়াতে আপোনালোকৰ কৰণীয় কি আছে? হয়নে নহয়? সেইটো কাৰণে আমি এৱাৰনেছ কৰিবলৈ আহিছোঁ আপোনালোকক 2-এটা কথা শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে, হয় নহয়? দুশ্মনে টাউন বিচাৰি ফুৰিব। সেইটোৰ গতিকে লগে লগে আপোনালোকে লাইটটো ডাউন কৰিব আৰু ডাউন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নিৰাপদ স্থানত, নিৰ্দিষ্ট নিৰাপদ স্থান এটা আপোনালোকে বাংকাৰেই হওক কিবাই হওক আজিৰ পৰাই আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক আৰু এইখিনি বস্তু আপোনালোকে আহৰণ কৰক। আৰু ওপৰৰ পৰা নামি অহাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা মিছাইলৰ বম হ'ব আপোনাৰ কি গোটেই ঘৰখন ভাঙি চিঙিও যাব পাৰে। ভূমিকম্প হ'লে যেনেকৈ কপে এনেকৈ কঁপনিত ঘৰটো নাথাকে জানো? সেইটোৰ নিচিনাকৈ মিছাইল যদি মাৰে বিস্ফোৰণ হ'ব। বিস্ফোৰণ হোৱাৰ লগতে ভূমিকম্পৰ নিচিনা হ'ব, আপোনাৰ ঘৰটো ভাগি চিঙি চুৰমাৰ হৈ যাব পাৰে। সেইটো কাৰণে নিৰাপদ স্থানত আপোনালোকে আহিব, নতুবা খটখটিৰ তলত, পালেঙৰ তলত,
ল'ৰা ছোৱালীক এইটো ঘৰত নিজে গৈ পেলাই শিকাব নিজৰ আৰু প্ৰত্যেকেই আপোনালোকে পুছ দিব নিজৰ মোবাইলত যাতে এইখিনি কাম কৰিব লাগে বুলি গাঁৱত থকাবিলাকক প্ৰত্যেকেই 10জন 12জনকৈ পুছ কৰি পেলাই আপোনাৰ মোবাইলত যিমান নাম্বাৰ আছে তেখেতসকলক দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এতিয়া পুৱা খাইডালে আহিলে এসপ্তাহ এমাহৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজৰ লাইট ডাউন কৰিব, এইটোতো ক'লোঁ মই, এমাহৰ কাৰণে বা 7 দিনৰ কাৰণে হ'লেও লাইট ফুড এটা আপোনাৰ ঘৰত ৰাখিব। যাতে আপুনি গোটেই যদি কাৰেণ্ট গুচিয়ে যায় তেতিয়াহ'লে কাৰেণ্টত বনোৱাবিলাকতো ভাত বনাব নোৱাৰিব, গেছৰ দোকানবিলাক বন্ধ হৈ যাব। যদি ৰাতি কিবাই নহয় গেছৰ দোকানবিলাক কেনেকৈ খুলিব, হয় নহয়? সেইবোৰৰ কাৰণে আপোনালোকে এসপ্তাহৰ কাৰণে লাইট ফুড, ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে লাইট ফুডবিলাক ৰাখিব। টৰ্চ লাইট সদায় লগত ৰাখিব, মোবাইলটোত টৰ্চ লাইট আছেই। তাৰপিছত যদি আপোনাৰ ঘৰত বেমাৰী মানুহ মা দেউতাই হওক বা ডেকা ল'ৰাই হওক বা কিবা ডায়েবেটিছ থকা বা এই কি নাম এইটো এই প্ৰেছাৰ থকা যদি মানুহ থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এসপ্তাহৰ কাৰণে বা এমাহৰ কাৰণে এই ঔষধকেইটা সংগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ঘৰত মজুত কৰি ৰাখক। লাইটৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আপুনিতো লাইট ডাউন কৰিবই, সেইটো কাৰণে টৰ্চ লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰিব আৰু 3 দিনৰ কাৰণে আপোনালোকে পানী মজুত কৰি ৰাখিব। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. साननैसो सिगां गुवाहाटी मिरु जोबथेसालिनिफ्राय गाव गावनि डिस्ट्रिक्टआव एक्सननि बेफोरखौ गुवाहाटी मिरु जोबथेसालिनिफ्राय गाव गावनि डिस्ट्रिक्टआव लांसिगोन होननानै खोनानो मोन्दोंमोन। दा गाबोन फुंबिलि 8 बाजिनि उनाव गिबि गुवाहाटी मिरु जोबथेसालिनिफ्राय चिरां धालिगाव भवनाव रिफिखां जस खरगेश्वर राजु सरकार आरो सासेनि मुंखौ मोननाय जाथ'वाखै साबा गाबोन गुवाहाटी मिरु जोबथेसालि जेलनिफ्राय 8 बाजिनि उनाव चिरां फारसे बिथांमोनखौ चिरां धालिगाव भवनाव लांनानै दोनहैनाय जासिगोन। गाव गावनि डिस्ट्रिक्टआव लाङोबा गावनि न'खरनि रायजो राजा गावनि लोगोफ्रा बिथांमोनखौ लोगो हमनो सुबिदा जायो। गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनि जायफोर गुवाहाटी मिरु जोबथेसालियाव दं बिथांमोनखौ लोगो लाफैनो थाखाय न'खरनि गथ' गथाय न'खरनि गामिनि रायजो राजा आरो गावनि आंगो लोगोफ्रा लोगो हमफैनो थाखाय टाइम टेबोला गोरोबा। बिनि थाखायनो गाव गावनि डिस्ट्रिक्टआव लाङोबा जोबोद गावनि गामिनि रायजो राजा गावनि आंगो लोगो न'खरनि गासैबो सुबिदा जायो, जोबोद मोजां जागोन। मानो होनोबा गाव गावनि डिस्ट्रिक्टआव लांनानै दोनहैयोबा गिबि गुवाहाटी मिरु जोबथेसालिनिफ्राय गाबोन फुंबिलि 8 बाजिनि उनाव चिरां धालिगाव भवनाव रिफिखां जस खरगेश्वर राजु सरकार आरो बिथां सासेनि मुंखौ मोननाय जाथ'वाखै गाबोन फुंबिलि 8 बाजि रिंगानि उनाव चिरां जिल्लायाव साबा एक्स-एन-डि-बिखौ गुवाहाटी मिरु जोबथेसालिनिफ्राय लांग्रोनाय जासिगोन। 11 थारिखनि प्रग्रामाव बिथांमोना थानो मोननाय नंला।